исемендәге Башкорт дәүләт академия театры үзенең гастрольләрен башлый. Шуңа күрә менә без бүген хәзер үк аларны сәхнәгә чакырабыз. Сезнең белән бергә кул чабып аларны каршы алабыз. Qadrli dostlar, hürmetli tomoshabinlar, xayrli kez bizning ihtirom etgan Kamal teatr kollektivi nechikdir biz hizda o'tara xoginib kelib yetdik. Shunday bir sog'u fikr bor. Bu dunyoda eng muhim nima deb so'rasalar, Olay deb javob berganlar menga. Sama hamda izgi niyatlarına to'g'riliq. Bir necha yillik iki kollektiv arasında shunday kelishuv tuzildi. 2 yilga bir kollektivlar almash-tilmash gastrol o'tkazilgan. Bu fikr aslında sağol o'rin olib turadi. İki kollektivdan ijadi yemişleri, o iki kollektivden tuzurgan spektaklleri, iki tuğandaş halkka ruhi aylığın verip, oşu izgi niyetlerge tuğurlukta araslap durar. Bu yıldagi gastrolda, bu bizim münasebetimiz, dostluk münasebetimiz, izgilik münasebetimiz ayrılsa sağın orun tapkan. Çünkü bizim repertuarda Bizim dostumuz, Kamal Teatrı'nın baş rejissörü Tarif Revkatullah Çentayev tarafından bizim repertuarda Jan Anoy'dan Antigona spektaklini icad ettik. O'tgan sezonda şu spektaklde kuratorga alıp keldik. Endi Beyuk Qo'lg'aliydan İsa'y Yusuf xalq tumartlığı bo'yicha ishlangan ko'rnikli dramaturg Yunus Safiyullin tarafından inscenirovka ishlangan. Sahnede o müzikal rivayet bilip bara, ol indi bir tamaşasında bir taraf kaldırmak diye uşanırga gerek. Ağla bir bölegi ol da bulha Ahmet Galiyeva Aygül, Tatar dramaturga, yaş yazısı, onun ol bitkiseyini, spektaklinin, komediyanın hep irtege göre Allah'a. Şulay etip qadrli dostlar, buna bu yılga kelgen gastrollarımızda bizim kollektiv, biz özümüzün kelişuga, dostlukka, ijatka, to'g'riliq yemişi deb hisoblaymiz. Rahim ettiniz bizim gastrollarga, bugun endi bizning itibarda Bayazid Ipay ham Hamid Ergalning piyesa bo'yicha ishlangan, sahnalashtirgan Qahim Tura spektaklini taqdim etamiz. Rahmat, yil olqishlaringizda Bizim spektakllerde kütüp alalım, toplumlanır. Endi şunay tahkikide qadrli dostlar, bizi şulay şul tikli yılı qarşı alganlarımız üçün Medeniyet Ministerliğine, şahsi Ayrat Minimovichga, hem bizim dostlarımız Kamal Teatrı'nın yetakçilerine, işçilerine, bizim kollegalarga qaynar rahmetimizni bildiramiz. Rahmet. Ya şundan da biz usluk deyimiz, şundan da şaralar bir көп. Mesela kış günü Ufa'da Tuğanlık degen festival yamadan qayta Ufaga yamadan anıtırgızalar. Biz hiçliksiz şunda katnaşacağız. Şundan sonra biz sentyabr ayında gastrolga da çıkabız. Bütün kollektiv bilen şulay gastrol aldığından press-konferensiya uzdı. Press-konferensiyada biz işittik, bildik, onu biledik, lakin belki unutkan bulganımızdır. Kelesi yılda Afuri Teatrı'na 100 yıl to'laydi. Şundan so'ng Afuri Teatrı'na 100 yıl, Bashqortostonning Respublikasına 100 yıl,
Мұстай Кәримге де 100 жыл екен. 18-ші жылда. Шоңа көре біз ойладық та, білеміз, бітініміз, Наурыз фестивалін біз бізге тартып алдық, ол ел сайын бізде ұза. Наурыз фестивалі, әрбір Наурыз фестивалінде Ғафури театры қатнаша, һәм міне біз былтырғы фестивальда, Озған фестиваліне, шондай шараны башладық. Әрбір фестиваліне бірер республикаға бағышлаймыз. Міне Озған Наурызда біздің Қазақстанға бағышланған еді. Бұл жылы Якутияға бағышлаймыз. Әміне келесі Наурызда біз енді Башқұртстанға белгілейшекпіз. Шунда бүтін Башқұртстандағы театрларына міне қонаққа шақырып, міне сізге тәқдим етеміз. Шадан сырттағын достығымыздың бір міне шарасы, біз бір юбилейні де қалдырмаймыз. Біздің юбилей, бір артистің юбилей боламы, шұндық келіп жетәрі біздің достлары. Оларда юбилей ұса, біз бір тіркім болып барабыз. Лекен міне нешлейсің, міне апрель айында, 7 апрельда біздің театрда премьера болғаш, біз бара алмадық бір артистің юбилейіне. Ол да болса біздің достыбыз Илдар Саитов. Һәм міне бүгін бұл фұрсаттан файдаланып, міне қазір аны құтлап сәхнеге шақырамыз. Илдар Саитов. Бик кішкене бір карточка білен генә бит бүләкләр була. Шуңа күрә менә сиңа бездән бик зур бүләк кішкене карточкадан. Сәнлек саулык сиңа, иҗади уңышлар сиңа. Шулай безнең достыбыз булып кал, бергә иҗат итик. Рәхмәт дуслар. Hayırlı saatte başlayalım.